Ey, on some Bonnie and Clyde, yeah, she tell me that... Ok, znam da ste svi jedva čekali vidjeti moje lice opet. Znam da vas ima i dosta novi zbog YouTube shortova. Znači, doslovno sam udvostručio subove u tjedan dana. Uglavnom, danas mi je u planu ovo tu sve raščistiti za sebe. Ogroman mi je nered u kuhinji, a htio bi si napraviti tu ko studio. Tako da to moram raščistiti. Moram snimiti TikTok video, editati TikTok video, objaviti TikTok video i popodne, jako sam uzbuđen, prvi put sudjelujem u nekom panelu. Darija drži panel u Capital Boutique Cinema u Capital centru na kojem ja sudjelujem u raspravi, tako da morat ću se za to pripremiti, ali o tome ćemo pričati nakon kad popijem ovaj čaj. Da, ovako to izgleda otprilike dok snimate kulinarske TikTokove. Imate tonu luka, tonu suza i tonu ring lightova. To jest imam samo jedan ring light, ali imam i ovo svjetlo. Vlasnici restorana, ako vam na idućoj sezoni treba neko prati suđe, zovite me. Sad, dok mi se kuhaju krompiri, ja bi mogao probati riješiti ovaj tu kaos. Stari moj, ko će to sve spremiti? Pa mislim ja ću. Ovih proteina dosta ima samo jedna mjerica, tako da od tog ću napraviti neke zobene, vjerojatno za večeru. Zato su ovi proteini puni, njih ću probati staviti u sobu. Tu imam još puno ovu zdjelu nekih suplemenata i stvari za gym, tako da to ću isto staviti na onu policu u sobi. I gle, riješio sam već jedan dio šanka. I da, kad je već tu, jeste ikad probali pit praha švagande? Znači od mirisa mi se povraća. Aj ček, idem sad popiti jednu dan, pokažem. Sad ću popiti jednu mjericu. Dosta uzeti ovak guc vode jer nemaš popiti više. Jedno 5 grama, to onak jedna žličica mala čajna. Pusti ga. Odvratno je. Gotov sam sa snimanjem videa, ručak je skuhan. Evo koliko je ostalo od ove porti za prezentaciju za video. Istina, pijem drugu šalicu čaja danas, kriv sam, ali moram i četat ovo i pije mi se čaj. Mislim da ovaj mobitel imam 2 mjeseca, ostalo mi još 84 giga od 256. Apsolutna klasika kad koristiš Premiere. Znači kupujem Mac i Final Cut Pro, nije me briga. Znači, fuck you Adobe, fuck you. Plaćam 100 eura godišnje ovu glupost. Video uploadan se sad na brzinu spremiti za panel. Mislim da je danas vrijeme za Jordanice. Priđi malo bliže, bar na tren se smiri, spusti mene niže. Sreću dižeš, ajde digni me iz krize. Savjet križeš, sutra prvim letom stižeš. Evo nas u Capital centru, tu je i bačvica i sad uzimamo narukvice da možemo pristupiti dvorani. Hvala. Sada kad te vidim skrivaš se u moj sjenci. Da uloži pare, žice, trudio me, pogled mi zamutiš, od tebe sam se. Evo došli su i Dario i Dijana. Sad je tu skoro cijeli crew osim Goca i njegove obitelji od 16 članova. Još 50 mi spali. Da, još 50 Gocovih prijatelja. Sad se slikamo. Ako niste slušali. Kako Dario pije vodu, gleda. A, Goc je poslavan koji uvijek. Bog svima, ja sam Igor Jadan i dobrodošli u moj YouTube vlog. Idemo koliko spremni smo za film. Ovo je dosta najgluplji film koji sam ja ikad gledao. Dario, kaj ti kažeš? Da, film je top. Kako završava? Smo svi poginu. Ja bi poginuo najrađe, nakon kaj sam ga pogledao. Ja bi završio. Sad imam ključeva ko školski domar, tak da treba naći koji mi ključ treba. Evo me kod tate u stanu, AK studiju i došao sam si po neku opremu za snimanje, tak da bit će brutalnih videa u budućnosti. Imam 2 stalka za rasvjetu, objektiv i mikrofone. I sad to sve trebam prenijeti u auto. Sve ukrcano, sve spremno, idem sad doma, idem spavat, full sam umoran. Na nogama sam od 7 ujutro, tako da mislim da je to.
she'll be ready when I pull up, turn the slide. Catch me on public, guarantee she by my side. Ain't nobody out here that can be as fly as mine. Swear she look just like a model in a Calvin Klein. You know we treating every night just like it's Valentine's. I'ma go and kill her, ain't got an alibi, but she made me work for it, something like a 9 to 5. Da, samo još da flexam, pospremio sam šank i namjestio reflektor i mini studio je gotov. Tako da, očekujte dosta dobre vide. To je sve kaj ću reći. Očekujte brutalne vide. Evo, glav kakva rasvjeta. Starima, znači prejako. Vidimo se u sljedećem videu.